I tunal ran maun katri ong taitan chorus miyan taytayan sa pumatay radio station to Protestant Hour na station may isang branch. Kalangan ng kubul chorus. Muna ipan patong puratay na sa pulman kauno nasa ng kawi ay menkayong tiyang kiyay tungan sa karang kaping mula takpan from sa matay port Weki, taytay pin yeyas ma, tuon sa pulmayarak song pun peyu, nankin, dukan, nankin yeka. Sa pulmar na pala kaitikan koros na yeyas tiya, government, o muts. Wow turore to kamelen, tuon peyu, ay tuon wow. Malgatin kupro, sa pulmamay kisinanas, engkak patong kupro, Utatong kita patunan nangai. Men kabasa Ngoy 1 Presentus Acting Senior and Mumuso Nangat. Iban patuan watak ira yusang na rumawal son iralaw isap tayo ira tutuk wala. Pariyat me Jesus masani. Ngay me ha, ngay me mele, ngay me mau. Suto nakakulang same, maso ngay. Masa mele pakat. Sa pulmatay na rulag na pangkawit puratay, kung naniratik-tikiw no katawater, masa ni. Jesus ye me al on sa. Jesus ye me hal on sa. Masano me sansa. Masano me tek. Pues suto koyak suto lalakong isang kawat man. Makakana ti level. Makot sang kot-kotyo. Masuto sa pulmayeros. Christ kelet naman. Wasakot kot-kotyo. Kuye karapan. Christ akot tulitan ni sangka. Christ korto esoto korton kawin tin cai de itin yang cai yawasa me al niya te patuya wasak cai bangke apo korton samba apo cai den kaitre waki yei me al iban patuan kasaya ta kasaipan hol ria man sang nan kate tamarum niyarala penkak sosa puratai na ira tik mawatawat Wara. Yei kasaiban Moses o Joshua. God katin nalteyer Moses sang nan tukoi mengumpul di nana sarawi o katin paranelang Moses ichit pen kasalatakan na wing Israel kesapul ma aramas Filipilka. Irain en Israel ko. Irain ronger. Te irain kin rongorong. Memia aramas sa manpan pakatarto. Pwede kasalatak rayi isang pan manan kalito. Mewen ichip kin ititingong ray na pan koros. Ako ray soto wewe di isi. O ya memnakat pan pay. Aniyan sa na Moses galer na wen ichip. Rong patit alun loksil e pille langer kalian sa kosi wasai rai serian ino te sapul man ko aramas pilpil ko kokosa irai lutan renta ko irai ban salatak la irai sulat ban ya aramas dituko one limpak lautan ko ang sapul aramas go O yei rain me kot katin plata. Sang nan koimangkan koros and sang power. O yei rain me kan kai piti al ong sang ne yei Christ. Makaray kay katin kapakatang rain arapat. O wani way. O rain len keitlan o pitoy sang pan kapalen kaltulan way ich. Yei Moses. Moses ewiya al o wani ang Syrian Israel ko
Irailen keitre o pitoisang kan kalau kapan kalutunan moichi. Irail tapiatar arai sailo. Irail leler ni set. Ko katun kasaleyon railer kilel sansalakan. Manaman kapuriang moika. Irail pil taulur sang ni seto o leler ni nana sarawi. Ko pil katkiyan rai usunat Isa pen kawit rainan arai tungan saila en na sa ton. Tirai pil taulun saler ni nana sarawi leler nan gatas perni dengan sa ton. Tirai pil taulun saler sa ton leler ni rakan sapon nau. Irai ni rei rola sapon kena. Irai lor kawata rai limpalakan. Kot masa ni yang Moses. Kapan pilata ol tinga, ol kumat kaya, ekriama dan watanan sana kainak esak riawan dan sus, pirai pan pitalo dan kanimu ol diparte. Joshua o kalak irayan irai ekriapan bukat. Nian som irai leler dan sapu dan kanimu o tapiatar diparoke sapu. Irai protor muren ran tais, irai sore ya wan sapakan. Berunya men katete ya Moses o men Israel. Wan kaselin sap makot inauki ya arai papa kala Abraham Isaac o Jacob. Niarai bila tonger ni palakan. Katete riapat menia. Papat katete Joshua kala ira kasaya. Man Moses sapu utan kasih an melek merok bilkan itar apani matualkan malakan oaramas kani mo inanen kaselen ilena kelo bil inanen kelai akor kacin maitang trailer ranut trailer kalaweti sa kani mo sapentila. Apot katete main ko nakasampan. Nakasaya. Main Moses. Muncul pakan maskul. Menil sang koros mera katete. Kaselilin sa bil sangkat kelai and kani. Kaselilin kani. Agras lang John kani. Main Moses. John kani mo rai bijakan na tua takoto pitu au rai kita ni Israel bantu era masih di pampang rai ye katete makacakala katete na rai ni Israel arai ko por ti kauno tik la arai posan kauno tik la irai manokela kalangan sansalang rai ni set magare takot kacinang yang irai tis kuan kai rai lan tolong na sa polilo irai la repengta sansan pilipseni purala ol kates perni kot masaniya Moses ti koros me mimi bonang sampa reza a pitoisa dan wen ichi irai sota tanyang kla irai sota kanyang payak, irai sota kanyang soso kisap minokiti. Sa tika, irai lakan demi panan sampai yes, o irai lakan mengikutilan satu, ye irai lekan tolong o soso kisap. Kot masa ni yang sesuatu, uta ale nai aramasakan. O kalway rai lang na sap minok yang rai kala. Joshua epiluya an o wani o rai serian Israel go rai dan kaitlale o pitolong nan sapol ilaw. Moses via an o wani o rai men Israel go rai kaitlale o pitoisa ta kapalen kaltu na mo iki. All yang pat rawya an o wani Omatra irai serian Israel. Sabul kait arada pa katete Mikela. Me pinchises masani.
mai me al on sa sutra potan balan Christ or nan sapun matai sai local mountain so long run nan sa ton rototot kitai pan suk nan lol lupon alulu mon Christ kan o maramarai ki Christ ni sampawat porque Christ yehi makamarai pan sampa Mango, take the pakatin lonta, the take the pakatin par masakata, young udlongan, winning sailakut, porque taste the pakatin pontikla, pensis catete penny villa mawata. Plawan come on makoti to some nana, meman mapusunya, meman maternal cloud, shorter pan prong, meman. Kita pilpan nimpil ke Christ nan salakut, porque Christ yei meutun pilan kamo. O pilpan pitalola nan Jerusalem kap. Ren Christ porque Christ yei mewani. Bulan sapul matai salakut, kita pilpan tiar, kita pilpan tuo, kotun tut, mepan kaperani taita, pilpan peren kita. Sangat kaperanin sampakan o atai koporpor ki kauno te diki kauno atai poson kauno te pakong kauno ban tik kauno ko tu tan ban yang iktaita o disqualify iktaita pitolonga kali elino me Yesu Jerusalem ka mai ko puen kaim sakala Jerusalem ka nan sapun tay puk sarawi nonumun puk sarawi kam saplan pu kau tia lang son ekatete me son klata lalang arit pasang o kani we koko tisang ren koko tiang tay ni santa me rai ki mai kit limok e chelap ki mai kit limok e lila ki mai kit limok Wani Asia Kriau, te awan ken Asia Kriau makapil panok kani mo o atan irai men choose ko kaina Asia Kriau and men choose ko makilipilan po wani o tolong kriaman na uyab silapan wani sutro aramas mal kakotokot sili ng wani te sutro iyo kaina kakotolong nan an iyo kaina aray wani Kung mana-mana kayo, nawaya sila pang wani ukat. Kita yung ponpe. Kita yung UCCP ponpe. Dami kita yung wuya. Kita yung tawati yung pang magkapopo ng santa. Di yung business law, loan 10 million, 1 billion. O tawati di sila pang wani mo pension. Pengoy wan paron satus, tom musul langman te UCC pompe, el katiang rai pitolongan rai wan na Jerusalem kapu. So kuat. Nan sa pematain wasan kawin warala pekatete. Mechisit yei al mektain panketi apa yei al on kaning no. O caipan pitolong lang ng Jerusalem kapo porque Christ yehi mawani. Ang hiya tayo kaparaparmet. Al o wani wot e harap panar men choose o kitay men lik me pilpung kailangan ko sa mga silangin ko o wiyala men choose ni palingin. Kitay koru siya pa kay donalo o pitolong lang wani eight yehi Christ. Sutra patay. Ara Christ katin look at tayo. Aramas koros soto di pilipili isi. Tamani, takoti. Memenyang kay tonal. Memenyang pitulong ng wani. Al wani retar. Look on aramas soto. Kitay para. Kitay pakol pa na tonal. Alam makapara. Alam niya Christ. Ay cuma sekaratan, dosa orang sangat kota. Ite wasakset,
o kalangan erakson pom e iso liban ko tankin ni o parusia ere o kasilia nai